Uba Benson H. Pala, MP Lok Sabha na Shillong seat, habakran na jingyalang pli ya jingyalang emir jingmut, Khasi Athos Society New Delhi, hak arpnai trek nailur ajar pulai, kumshiban taban pengklan ya jingdawa penrung ya ketin Khasi, hak hernet bafrag riti sensyar dari India, ulang bah Īing Dorbar thawang ke jela Meghalaya ru, ladon kamban syak ban ya kren dak ketin Khasi. Ulang babuan ki bacop election ki dei ba ampas tangi ke matrik ru, hynrei ki don shibun ki buit trikam. Haba ai jingmut ya society kum ka board ban pengklan ya jingdawa penrung ya ketin Khasi, ulang ba kadang kam ru ban dan ya dictionary nalor ki weipat ki benta trikam. Suggest ro nga iba gidi man ya kren ro ketin Khasi hapo assembly namar habene gadut mental le nga iba bon ki bajab election bon ki pempas wat ke matrik ro ring inde man di pride ki gidi man sya man ya kren ro ke Khasi beliau utana i man kene ngalam chalong chairman jong ka disha meeting ka ba monitor ke central schemes borok ke di badan ke Khasi jong ya akama bang ya kren beda ka parang reha kawai kasi mara ang tong ini keren dekat Khasi, dekiba keren dekat Khasi tu kopor, jom ba amrol bat kat tu kat ni. Na ini dan good ideas ka views bagi ai. Then na try ba na suggest ke Khasi association de move ro dekat apa assembly ro dekat keren dekat Khasi, ni apa parliament di no keren dekat ten lajong kila pan keren kidon interpreters, kiban interpret siapa pareng. Deki keren Khasi kin pelapren ki keren karo kin pelapren namar balik om punta ladang ngim keren ladang ngim tho la habunu rokom kanne kakten jongi de baknang bakakten jongi kanne kanang bakakten jongi kan improve ni de ban keren ni de ban tho namar kakten kamde tang bangi ya communicate iwe bangi keren re ka reflect ro ya ka society ya ka culture ka reflect ro ya ka history, ka refleksu, ka genetik ka dungi. Kata daun kamba ya ka kten penne bisa penha susu. Na suggest ro ba nala I bonsen ngimdon ki dictionary ki ba nadon ki dictionary ba katto kan ni hynrei kin da pekha ki dictionary kin da biang hado kata. Na suggest ro ya Khasi society lamba ka pon namar ka lut ban walk out ke dictionary ka simpor ke snem ka jo ka por ni don kam ka tim ka babi di bandon ro ke dictionary Khasi baki khon ki kti jongi ki ba kule na do dang rit chabar jong ka state dali ki ba shipping english medium ki ba ship ka no na ma kin don chabar ki la ban pe ka dictionary ham ta ka te na I ki dictionary ki de online ki bible ki de online ki be ki de online ka chuk ka ba ta ki ba don na kaleng ka pate ki Khasi jongi kin so tho kawai ka dictionary ka ba don kam ha na try ba ni hap ban ya brainstorm ta ne